Онтан бир үтімен үріне қалбыт тәрәхін үйе білуылуғын ботылын әлегер болла, Алкордық Республика бір кіржаға сүйраған кығата, ботылы сколата 95 сыллақы білуін білетәді. Анна Герасимова салғыр. Ботлу луска бир дирин кең историялах нехлегнен болар. Нехлекке скола жете без коста агыбы жетигер ахыллыбыта 12 го үйрене китбите. Учуталынан Николай Ксенофонтович Миронов анаммыта. 1906 асыллаққа саңа скола жете тутуллан үләға кирен оскола 10 класстаммыта. Оскола расыллах өрнәчилерден 9 наука доктора, 12 наука кандидата, республиканы району салаян үлеләбит, өрәгәри медицина, культура, ис жылы авиация тыйқайыстыбатын төлә үлһеттері үйінен сайдан тақсыбыттыра. Heri bir emetiger öğrenmet reydah kuruydah kamnerge öğrenmekpet. Olda ollar bihege ne naha çuvaydık öğretbittirem anna dona astı don toğusullar dağqa Fedotav anisi bir gora beşten gelen direkteden öğretbite. Öğrenmet kıhalarını bilöйгер ügüs kölöne jön tümüstüler. Oskolu ülete tupsarıgar nehlek saydar sargıtıgar tuhayan ıllıktağ sınaların ettiler. Törabit diyem. Bulur ehem oğunlar kıyağa kerden et sanınan tahan tuttu bu Yağız diyete belirgin hurkulukka köhüründen törabit şirpitten. Ya ol kelen manna muzey belem tergennak ol tergeni arağalan şöyle bağışık yavutçalardan kabistahka tuğda atın ulağan tutuğunu ereybet. Ötüktür ki Mikhail Petrovich Bihiram Tıl Muzeynar yer tuğunan etitin batlular yöründen öyötüler. Otuttan taksas alustata ayar ülelir sarıyal ırı önkü kollektivinin kühüttere mustubu tılcıttar olaqtoğaktor sürgelerin kötöktüler. Anna Gerasimova, Alexey Starostin, Vladimir Adamov, Saqa televideniyete üye bilü.